I pozdrav ljudi u još jedan moj tutorial. Danas ću da vam pokažem kako možete vi da gledate filmove iz bioskopa ili crtane. Znači, prosto jedno. Odete na Google. Znači, morate da odete na Google. I onda, kad odete na Google, onda ukucate, nešto. Znači, Google, znači, onda ukucate, onda ukucate ovako, znači, ne kucate Google, onda ukucate, možda neko čuo za ovaj sajt, možda nije, sinhronizovani crta, znači sinhronizovani crta. Evo, te onda vam piše ovdje zabava, znači to je jedan mnogo dobar sajt, znači on je, mislim, hrvatski, ali nema veze. I ja slušam, znači to su hrvatski crtači, znači mnogo je dobar sajt. Evo sad ću vam, znači to su vam sad svi crtači, ako hoćete neke da gledate, znači imaju filmovi. Ovo su, znači ovo je sajt za filmove, on mi baguje mi više. Znači evo, to su tako svi crtači koji hoćete da gledate. Evo kako mi radimo ove reklame. I vam se sam prijavljivati. Znači evo, to su vam ti svi, što bi? Ne znam. Idem. Znači eto, to su svi ti programi, a filmovi, znači samo... What the fuck? Čekaj se malo. Znači evo, ovdje piše filmovi, znači tu, znači ovo su sinhronizovani crtani, ovo su crtani sa prevodom. Znači evo imate svašta, imate ovi crtači, ima i Harry Potter. Znači imate i Harry Potter, ne znam gdje, evo, Harry Potter. Znači, ekstra su crtači. Ja me nerviraju glupe reklame. Ona najveći da, ona će vas najviše zezati. Imate Snježnu kraljevicu. Imate svašta od filmova sa prevodom. A ovo su vam filmovi, na primjer, horor i strašni filmovi. Evo, znači, ćemo se učitaju. Evo, znači, to su ti filmovi. Vidite kako su užasni, što bi neko rekao. I to bi bilo to. Hvala vam i lajkujte i subscribeujte. Doviđenja ljudi! La 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 la.